Nagaan Waaqayyo gooftaa keenya hunduma keessaniif haa ta'u. Maatii Waaqayyoo waldaa Yesuus hunda danda'a jedhu keessatti argamtanii fi akkasuma keessummoonni as gidduu jirtan hundi keessan akkam jirtu? Fayyaa keessanii nagaadha. Gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo gooftaan nu gargaaree guyyoota 3 darban walii wajjin turre. Har'as sagalee Waaqayyoo ilaaluu keenya itti fufna. Egaa guyyoota darban guyyaa jalqabaa irraa jalqabee amma kaleessaatti wanti nu ilaalle Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irra kan jiru fedha Waaqayyoo hubachuudhaaf yaada keessan jijjiiraayi haareffadhaayi kan jedhudha. So wanti har'a guduunfuuf deemnu fedha Waaqayyoo hubachuudhaaf maaltu barbaachisa kan jedhu ilaalaa kan turre jijjiiramuudha. Erga sanaa booda immoo fedhi Waaqayyoo maalii kan jedhu har'a kan ittiin guduunfinu. Fedha Waaqayyoo kan bu'uuraa jechuudha. Ispeesifiikii kan ta'e kan tokkoon keenya oduu hin taane akka waliigalaatti jechuudha. Maal inni Waaqayyo kan barbaadu? Tarii asirratti wantoonni 3 tokko jiru. Kan biraas fedha Waaqayyoo kan ta'e just waan kan bu'uuraa kan ta'e waa'ee jireenya keenyaatti gaafas deebinu fedhi Waaqayyoo narratti qabu maali kan jedhu kan tokkoon keenya kan dhuunfaa keenya ilaaluu dandeenyeen ofii keenya irratti. Kanaaf Hafuurri Waaqayyoo tokkoon keenya nu hubachiisa. Garuu akka waliigalaatti yaada Waaqayyoo hubachuu sana keessa seenuu dandeenyaan hin dandeenyu bakka jirru hundumaatti jechaadha. Kanaaf isa walii wajjin ilaalla. I don't know amma jalqabee gammaatti eenyu akka dhaggeeffataa jiru. Yoo akkas ta'ee just wanti boca qabu tokkodha. Nu keessatti kanaaf godhee yaada waan tokko just fakkaattiin isaa nutti mul'ate fedha Waaqayyoo hubachuu maal gochuu qabna? Jijjiiramuu qabna. Jijjiiramuudhaaf immoo maal gochuu qabna kan jedhu sanii fi fedhi Waaqayyoo kun immoo maali kan jedhu kun jechuudha. Har'a guyyaa arfaffaa kan hin deebi'eefis isa kana guduunfuudhaaf boca sirrii tokko akka inni qabaatuuf. Wanta yoona irraa citee hafe tokko akka hin taaneef jechuudha. Galanni Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Waaqayyoon kadhannee isaa irraatti fufna. Waaqayyo gooftaa keenya maqaa Kiristoos Yesuusiin galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee eebbifamu. Yeroon kun keetii yaa Waaqayyo situ nu dura akeekee qopheessee jira. Situ immoo nuuf kenne, situ immoo nuuf eeyyame. Kana hundumaaf galanni siif haa ta'u. Yeroo ati nuuf eeyyamte kanatti yaa Waaqayyo dubbii kee walii wajjin dhaga'uuf jirraa. Dubbii kee nuuf eebbisi. Obboloonni koo lafa dubbii kana dhaga'aa jiranitti maqaa Yesuusiin haa eebbifaman. Dhuguma yaa Waaqayyo gooftaa akeekatitti waamteef beekanii akeekatitti yaa Waaqayyo gooftaa biyya lafaa keessaa gara kee akka dhufan gooteef beekanii akka isaan jiraatan maqaa Yesuusiin isaan gargaari. Hundumaaf galanni ulfinni siif haa ta'u. Seexanni immoo akka dubbiin kun hin dhaga'amne gochuudhaaf kallattii adda addaatiin hojjetu gurra namaarratti, yaada namaarratti, qalbii namaarratti hojjetu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hojiinii fi akeekni kaayyoonsaa hunduu jalaa haa diigamu. Dhiiga gooftaa Yesuusiin nu shaffani. Eenyummaa keenya dabarsinee sitti kennina Waaqayyo. Nu yoomaan dandeenyu hin beeknus ati nu gargaari. Ati dandeettii keenya, ati beekumsa keenya, ati humna keenya. Kanaaf maqaa Yesuusiin nu gargaari. Hundumaaf galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa baay'ee waan turuu natti fakkaatu har'a gabaabsinee ilaallaa. Mee Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsuma 2 irra deebinee haa dubbisnu. Fakkeenya jireenya bara isa darbu kana duukaa hin bu'inaa jedha. Kun abboommii tokkodha. Kun deemsa biyya lafaa kana jechuudha. Wanta sirrii hin taane. Wanta yaada Waaqayyoo wajjin waliin galle. Isa duukaa hin bu'inaa tokko. Eeshi hin bu'inaa. Hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa jedha.
duukan bu'inaa jedhe kun abboommii tokkodha. Jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaaf of jijjiira. Keessa keenyatu haareffama jechuudha. Keessi keenya hin haareffamne taanaan jijjiiramuu hin dandeenyu. Of jijjiiraa jedheet jaalalli Waaqayyoo immoo maalinni kan jedhutti fufa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e tokko, waan isa duratti fudhatama ta'e lama, waan akeeka isaa fiixaan baasus hubachuudha jedha. Asirratti wantoota sadan kanadha kan jiru. Egaa jalqaba irratti fakkeenya jireenya isa darbu kana duukaa hin bu'inaa. Hin darbanni kun Sodoomii Gomoraa ilaaltanii namoonni hundi akka fedha isaaniitti kan jiraatan yoo ta'u, guyyuma tokkoon ibiddi waaqarraa dhufee magaalaan sun gubattee hafte. Looxis namni Abrahaam irraa adda citee achi ture suni qabeenya isaa miti ijoollee isaallee fudhatee hin deemne. Kanumallee salphaatti yoo laalle waan lafa kanarra jiru dachee kanarra jiru fudhannee hin deemnu. Harka qullaa harka duwwaa keessaa deemu. Dhaalli keenya bara baraa waaqarra. Inni marsaa teellebbeenu. Wanni lafa kanarra jiru kuni hundumtuu hin bada hin gubata. Sigalee hullum yalfa hin dabra. Yooma ture illee wanni dachee kanarra jiru namoota tugatee keessaa deema. Hullum alaafinu. Sigalee. Hunduu hin dabra. Oduullee wanni hunduu dabree namni hafeellee homaa miti namumatu iyyuu darba. Wanni amma sammuu namaa qabee sammuu namaa bitee jiru kun akkam akka jiru irraanfatama yeroo biraa. Sigalee irraanfatama. Namoonni koo utuu hin bashannanne jedhanii bashannanarra jiranii lubbuu isaanii dhabaffaatu jiru. Miti gee baqa bashannanni sunis jiru homtu siinaf. Sakandii tokko keessa daqiiqaa tokko keessatti lubbuun isaanii keessaa ba'e hunduu hin hafu. Hunduu nagari hiikaa albaa isa jaalannus jibbinus. Waggaa 200 jiraattan waggaa 300 oduu jiraattanii inuma dabra. Waggaa 960 soo jiraattan inuma dabra. Akka warra duraanii. Sanii oli soo jiraattan yaalfa. Bara Noohi warra kaan duukaa hin buune yaada Waaqayyoo akeeka Waaqayyoo duukaa bu'e. Maaliifii? Waaqayyo itti dubbateera waan ta'eef. Warri kaan hin hafe bishaan hin haraman Nooh garuu hin hafe. Rakkinni biyya lafaa irratti dhufe suni galaanni biyya lafaa irratti dhufe roobni suni markaba Nooh ol fuudha malee liqimsuu hin dandeenye. Maaliifii waan ittiin rakkina kana oolu waan ittiin dheekkamsa kana jalaa oolu sila lafatti Waaqayyo waan itti hime hojjechaa markaba hojjechaa waan tureef. So ምንም የምንተማመንበት ነገር የለም በምድር ላይ ዋኒ ነው ይተማመን ሆምቱ እንጂ መጽሐፈ ቁልቁሉራ namoonni baay'een nikaa silxaana ofiitti kan amanee kufee jira qabeenya ofiitti amanee kan kufee jira dandeettii ofiitti amanee kan kufee jira baay'eedha waaqatti waamanne garuu kufnu dhumni keenya bareedaadha Saa'ol silxaana isaatti amanee waan Waaqayyo jedhee dhiise akka inni kufee argitaniitu raajii Yoonaas gara Waaqayyo deemee didee ganzaba waan qabuuf markaba koree akka deeme galaana keessatti immoo akka inni gatame argitaniitu. Utuu Waaqayyo ergasii baasuu baate utuu qalbii geeddarachuu baate. በፍጹም ወኒ ነው አመነን ደሙ galmaan ነው ጋው አንዳንድ ሰዎች በጣም አጭር ነው ሐሳባቸው ባየ ዲዮ ትንሽ ያላቸው ነገር ይታመናሉ እግዚአብሔር ወደ መርሳት ይሄዳሉ ይንቀለቀላሉ በቃ አይደለም ሰከንዲ ጥቆ ወማንሲሱን ነው እግዚአብሔር ምንድነው ሐሳቡ እግዚአብሔር ፈቃዱ ምንድነው ያዴ Waaqayyo ማን qabeenya ወዱ መዳክ ነው ያማ በርባደለ ያዳ Waaqayyo እራፋችሁን ጋሪን ተው ምንም እኮ አይደለም Waaqayyo በሪ ማን ነው ኢዮብን እኮ በርሲሴ ጅራ ኢዮብ ማልሌ ያዳ Waaqayyo ኬሳ ነማ በይ ታውስ ባቱ ዳፍነቱኒሙ ግን qabeenya isaas na hundumaa gara 11 kan ta'an harroota gaalota maal walitti daatanii wottan baay'eedha illiqaalu mootu ijoolleen isaa kan inni jaalatu baay'ee jaalata ijoollee isaa beektu miti mootu
ijoollee isaa bakka dhaqee aarsaa dhiyeessa tarii waaqayyoo yakkaniiru ta'aadhe waa'ee cubbuu isaaniitiif nasuun mootu hojjetoota isaa ilaala namni immoo horii amma kanaa qabu immoo qabeenya kan biraa kaapitaala kan biraa hammam akka inni qabaachuu danda'u ilaala yaa hulluu xafa beetuu hulluu alleq everything hiriyoota isaa dama afur keessaa maybe nama tokko Laamu'eel nama jedhamutu amma taate xinnoo isaaf garaa laafa malee warri kaan hunduutti faradan hiriyoonitti faradan nacha kaleessa qabeenya qabu kana machee namoota gurguddoo ta'uu qaban nan dadhabsinaa bareedinni isaan jiru cittoodha madaadhaan rukutame maalumatu jira gaa haati manaasaa manaa yaada faallaatti fiddi waaqa arrabsii du'eetti namumti isaa walii galuun jiru laala kana hunda keessatti garuu waaqayyo duwwaatu tafe waaqayyotti hafe namichi kan sinni yaada isaa kan hubatu waaqayyo duwwaadha warri kaa yaada isaa hubatan እንደውም Iyyoob boqonnaa 22-21 irratti fakkaata 21-22 ta'e ammas waaqayyotti araarami nagaasin argatta jedhani maal jechuu isaaniiti cubbuu hojjette cubbuu keetii kan sitti fide jechuu isaaniiti cubbuu keetii kan sitti fide jechuu isaaniiti look haati manaatis waaqayyo siif hamaadha jettiin maalummaa Yaaqoob Iyyoob kan beeku garuu waaqayyo duwwaadha መጨረሻ ላይ ጸና ናበቴ waaqayyo dhufe boo jaranalen warra akka barbaadanitti waa'ee Iyyoob irratti haasaa turan san dheekkamsi koo isin irratti bubeera isin waa'ee kootiif akka garbicha koo Iyyoob waan gaarii hin dubbanneedhe በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ተርካንፊ ከኛው እንዳይመዳለ ቤካ ይመዳል ያያል እግዚአብሔር ሙርቶ ስሪ ዋቃ አርከየ እያንዳንዷን ነገር በልባችን የምናስበውን የምናደርገውን የምንናገረውን እግዚአብሔር ዝም ማለ እግዚአብሔር ኢዮብ ጀላ አከበር ባደን ዋን ቤከን ሐሳኔናኒ ሹፌ ዋቀዮ ማለት ኢዮብ ገሩ ዋቀዮ ሰዳቤ ቀቤኛ ሳደቻላ እንደሚሴ አለቀ አየህ ኢዮብ ቀቤኝ ስንማ ባሬድን ሲንደርብ ያለው ይመስላል ኢዮብ አከናይደ ወራና ጋየን ቱሬ አመጀ ኮቲናን አርጌ እንደዛ ነው ካናፍ ነምኒ ዋቀዮን ቀቡ ዮ ዋዳቤስ ማቢቲ ዮ አርገቴ ሶማቢቲ እኒ ጉዳን ዋቀዮን ቀባቹ አማ ገረሲ ገረነን ዴቢያ ገለኒ ዋቀዮ ጎፍታ ኬኛፍ አታው ፌዲ ዋቀዮ ማሊኒ አስረት ከኑፍ ዳፈሚ ቶኮፋኒ ዋን ጋሪ ተኤ ይላ መቅ ጋሩማኒ አመለ ዋቀዮ ኬሳ ይሰ ቶኮ ወንታ ጋሪ ተኤ ፌዲ ዋቀዮ ኬሳ አስረት ከኑ ካይ በቃ ወንት ጋሪ ተኤ ምንድነው መልካም የሆነ ነገር ኤጋ ነምኒ ወንተ ጋሪ ተኤ ሁንዱማ ሂምቤካ ዮጀተን ሂምቤኩ የሮ ቶኮ ቶኮ wanti gaariin taanetu namatti gaarii fakkaata kana kan hubachiisu sagalee waaqayyooti afuura waaqayyooti kanaaf misaalee matsaaf ላይ መጽሐፈ ኬኛት irratti karaani gaarii fakkaatu jira dhumni isaa garuu du'a kan jedhu የሚመስል ነገር አለ wanti gaariin taan ነገር ግን መልካም የሚመስል እኛ አንዳንድ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ካረዳን አፉሪ ዋቀዮ ሆኑን ገርጋሬ ወንታ ጋሪ ፊ ጋሪንታን ያደባስ ነው በቹ ነው ዲባ ስለ እንገደስኒ ዱብሴራ ስንት ዱባዴ ጅራ ፈኬኛ በቆና ኩዳ ጃላ ኮሰ ለመረቲ ነምኒ አከ ኦፊሳቲ ኢላሉቲ ከራን ድሬኛሳ ከራን ሳይቹዳ ቁላዳ ዋቀዮ ገሩ አፉረንቲም በየገሉ ኢሚጃና አይዳ ይመዝናል እግዚአብሔር ሲት ዱባታ ዋቀዮ ሮሰና ዴቢ ሲንጀ kasgod sinjara waaqayyo sagalee waaqayyo kun siyaada waaqayyo si barsiisa በጣም ሰሙን ከሚሰው ማደም ቀሮ ማደም ያደ waaqayyo ሁበቻ ደም አርግዜ
So wanta gaarii ta'e wanta nutti gaarii fakkaateetu hin taane wanta sirriidhumaan gaarii ta'e wanta fuula Waaqayyoo duratti gaarii ta'e wanti fuula namaa duratti gaarii fakkaatee Waaqayyo duratti immoo gaarii hin taane jira fokkisaa kan ta'e jira argita. Kanaaf wanta gaarii ta'e በትክክል መልካም የሆነ ነገር የእግዚአብሔር ፈቃድ ሐሳብ የሆነ ነገር ናሞኒ የሮቶ ኮቶኮ ሱቂ ደቀኒ ፎርጂድ የሆነ ነገር ገዝቶ ይመጣሉ በኦሪጂናል ስም ግን ፎርጂድ ነው ሲገባ ነው ቤት ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይበላሻል እንተበላሻል ፎርጂድ መረዳት አይችሉ ገራገሩማ ማንኒ ናሞኒ ሁበተኒ waan forjidii ta'ee fi originality adda baasan jiru kan adda baasne immoo jiru kaalaawwakuut shawwadaallu ማለት seetaan biyyi lafaa waan forjidii ta'e wanta sirriin ta'an wanta gaariin ta'an gaarii fakkeessee nama fuuldura dhiyeessa. ስለዚህ ረቂቅ የሆነውን ይህንን ነገር ለይተን የምናውቀው አርግቴ ዮ ኬስ keenya haareeffame nama afuuraa yoo ta'an malee nama ilaalcha biyya lafaatiin guutamee isaan isa keessa deddeebi'u yoo ta'an gowwummaa nutti fakkaata wanti Waaqayyo munyinati ይመስልና ኢየሱስ ማርያም fi ዮሴፍ biratti akka guddate beektu obboloonni isaa itti qoosuu turan deemi gaamee achi deemi bakka namni si arguu danda'utti deeqii dinqii godheedhu ሞኝነት ይመስላችሁ ግን የሚያረጋው እሱ እግዚአብሔርን ሐሳብ ነው ዋቀብራዱ እግዚአብሔር ልጅ ነው ምንም እንኳን ፎኑ ፈቱልኝ እትቆሱ ቱራ ሞኝነት ይመስላል የሚያረጋው ነገር ሁሉ አከሳነ ስለዚህ ኦጂ አፍራራ ወጀተን እኮ ኢቭን ወልዳ ከሰቲ ሁሉ ሰው እኮ አይረዳችሁ እንደው ሞኝነት እኮ ዳማቱ ወይ ይተፈካተን ጠማቱ ወይ ይተፈካተን አንዳንድ ልጆች አብረን የተማረን ጆሌ ወጅን በረኔ እንደው ዝም ብዬ ሞኝውን ምናምን ይመስላችኋል ኢሳኔ ጉድኒ የሆነ መስሪያ ቤት ገብቼ ልክ አንዳንዶች እንደሚያደርጉት በሙስና መጨማለቅ ሙስና ላይ ጉቦላ የሆነ ነገር አድርጎ የሆነ ነገር ማድረግ መሆን ለነሱ እሱ ነው ወኒ ጉዳይ ምንድነው የምሰራው ናብል ብሎ ተቆጥቆ ወሊያ ደን ፈገኘስ ከንጀራን ጅሩ ጆሌ አኔ ኦጂ ከምብራ ጀታን ጅሩ ጂ አፉራን ጀታ ጅራ ወንጂ ቅር ይላቸዋል እንጋሉ ፍጋሳኒ ጎውማት ይፈካት ወያሬ እዳን ገድማ ቀበኒ ወየ ጎውማት ይፈካት ማለት ኢቭን ወልዳኪ ሰታ አይነሞንቱ እኮ እንደዛ ነው የሚመስላቸው ሞኝነት ይመስላችኋል ያደ Waaqayዮ ገረኪ ሰፊዴ ኦጅሮ ወልቹ ዳው ጋበስ እንደምተኒ ነሱ ሞኝነት ይመስላችሁ እነሱ ሌላ ነገር ነው መልክ ካናገሩ ያደ Waaqayዮ biyya lafaa biratti namoota biratti gowwummaa fakkaatu kana hubattee gaarii dheettee fudhachuudhaaf keessi kee jiramu qabadu eenyummaa kee biyya lafaa keessatti hin dhufte sana caakkaa keessatti hin dhufte sana አይሆን ሊሆን አይችልም ሞኝነት ይመስላችሁ አንዳንድ ሰዎች ማለት ጎማ ተፈካ ካምብራዲ ሳቴሮ ተኮ ነሞኒ በራኔ ወንተ ነሞኒ በራቴን ጎደን ጎማ ተፈካት ቢኤለከን ማን ዘኒ የሮ ተኮ ነብቾ ተኮቱ ባጃጂ ከሰቲ ወጅን ደማ ጅራ ኦርማሶፍ ኑ ነም ጉዳላ ኢብሳኒ መንደረሳኒ ብረቱን ጋይን ሀፌ አቦዲ ሰች ማራት ገነኑ ጋዚዳን ጉደነ nothing በቃ ይሳፍ ምን ሊሰራ እንደሚችል ማለከ ነሞኑ ካንጋሮ ይብሳኖ ጅራቴ አመም ሲፈየዱ ቤቱ ምን ሲመነት ለካውያ ይጠቅማቸዋል ለፍሪጅ ይጠቅማቸዋል ስቶቭ ዳሲን ፈየዳ ዋን ካምብራስቲኖ ጀተኒን ይብሰቱ ቴሌቪዥን ይዳፍ bilbila keessan charge godhachuudhaaf kana keessan qabu ንገሩ ምንድነው nothing በቃ ይሳፍ ፋይዳዋን ቀቡት ተፈካነ ሁሉ ለምንድነው በአቆም በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ለሱ
ገና ሲንተከራከር ለክ ቤሲፋ የዳውዶት ሲተከራከር ጥቅም ያለውን ነገር ማለት ነው። እንደገና አንዳንድ ጊዜ ዱፍታኒሩ ነሞታ ያቹ እንደዚህ ነው ቁልቁልነ ከሰኔ ገዳር ከሰኔ ቀጣ ይሄኮ አከነቲ ሆኛተኒ ዳምኒ ከሰኔ ቁብሰቲ ቆሻሻ ከሰኔ ፈጊሳ ምናይት ቢያልጄዳ ኩን ሙሪ ከኛ ጉቶ ከመት ጅሩ ነው ሲንጀር ሞኝነት ነው ለነሱ ነምች ገሩ ሳይንስ እኮ ጋሚ ከቲ በረቴ ዋምቤካ እቲ ዋን ቆራታሜዳ አይደለ ሞኝነት ይመስላችኋል። ለምንድን ነው ከነከነን ካሱፊ አኩማ ካና የእግዚአብሔር ነገር እናንተ የገባችሁ ነገር ሌላው ዘንድ ሞኝነት ነው ጎውማዳ አትዩ ዮ ያደ ዋቀዮ ኬሲ ከሃራ ያደ ዋቀዮ ሰነ ሁበቹ ብረንጌኝ የወንድዲረምኔ ሁበቹ እንደንዴሱ ያደ ዋቀዮ ሞኝነት ነው የሚመስለው። ብዙ ሰዎች ሞኝነት ይመስላቸዋል። ወልዳኬ ሰጥ ይወጁ በእምነት የምታደርጉት ነገር በነገራችን ላይ ወልዳን ክርስቲያን አመንቲ ደንጅራት ነምን እንደው አመንቲ ደንጅራት እናንተ በእምነት መኖር ስትሞክሩ ወልዳኬ ሰጥ አመንቲዳን ሆጀቹ ጋር ፈሰያደን ሌላው ደግሞ ሞኝነት ይስቅባቸዋል። ሃው ይላል እንዴት ይላል ከናፍ ይበር ኤልሳይን ራጂ ዱበት እንዴ የሮ ነምንቲ ምንድነው ይሄ ኩሲ አንዳ ቆኛትቲ የሮ ነምኒ ዳይሞ ወሊ ዱበርቶኒ ኛቹ ያልቀበንቲ ቦሩ የሮ ከና ዳኩን ጉርጉራማ ሲቴድ ያ ኩን ሄደ ዋቀዮ በንቲዋ ዋቃለ ኦዱ በኔ አከመቲ ታአድ እሺጋ አከቲ ጎዱ ዋቀዮ ቤክ ምን አለበት እግዚአብሔርን ቢያምን እና አከናለን ይነገር ተመለኛ አትወደ ሎክ ለሱ ሞኝነት ነው። ነምቺ ገሩ ራጂቺ ገሩ ዋቀዮ ትድሩበት ዋቀዮ ትድሩበና ቶለ ጀደዱበት እንዴት ሊሆን ይችላል ኩን አከብቲ ተውደንዳ ጀደቹ አልታደሰም። ሐሬፋማሙት እንደ ሰው ነው የሚያስበው አርግቴ ደንዴቲ ዋቀዮ ደንዴቲ ነማት መዳል ሁምነ ዋቀዮ ሁምነ ነማት መዳል ሎጂክ ኦፊሳት እንዴ እኛ በራሳችን ሎጂክ ምንሄድ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር አንስማማ አሞኒ ተቆጦ ሎጂክ ኦፊሳት እንዴ ዋቀዮ ለውርት ዱበት እንዴ ኩንማ ከበቲ ታደ ሳራን ይውኮ ኮፈልቴ ቱርቴ እንዴ እንዴት ሊሆን ይችላል ደደብዲርቲ ቢደደብኒ ረረ በጣም ይከብዳል። ሶ ካናፊ ወንቱ መጋሪ ተዩ ሁበቹዳ ከሲ ከኛ አረፈሙ ጋር ከንስንቡ ሰይጣን ወንታ ጋሪን ታኔ ጋሪ ፈከሴ ነመጥ ይምቢዳ የሮ ተቆጦ መልካም ያልሆነ ነገር ያመጣል። በጣም መጠንቀቅ አለብን። ከሌስ አፉራን ጉተምተኒ ቱኝጀረ ምን አይነት መንፈስ ወደኛ እንደሚመጣ ምን አይነት ሐሳብ ወደኛ እንደሚመጣ የሮ ተቆጦ ነው አፉር ዋቀዮ ዋነከና ከሰቆ አንካ አይፈደን ከሰይጣን መሆኑና ከእግዚአብሔር መሆኑን በደንብ መለየት ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ መለየት በጣም ያስፈልጋል። ባይ የሮቶኮ ጋር መጫፈሰና ይሰዱራ በቆና ዲግደሚ ተቆላቆሰ ተቆራ ላይ ንጋፈዱ ቢስ ነው የሮቶኮ ወንታ ዋቀዮ ሂምበርባኔ ወንታ ዋቀዮ ገድሲሱ ተቆ ዳዊት ወጀደ አከራቶ ላልተን ምንም አይደለም ጩቡምቲ ሆላልተን ሆማ ያዋኒ ተጋነኒ ተቆንቀብ ግን ሰይጣን ያቃል ወንታ ዋቀዮን ገድሲሱ ይገለዲ ክናቱም ነው ዋቀ ተጃጅላቱ ረሚቲ ረዱራ ወንታ ዋቀዮን ገድሲሱ ዋምቤ ኩፊ ዳዊት ፊ ዋቀዮ ወልት ነቁዳፍ አልተቆ ተቆ ከሰይጣን ወንታ ዋቀዮን ገድሲሱ አከሲል ሆጀተኒፍ ዋሰንት ይርጋ ከነመስንት ይርጋ ወኸያርሳስንት ይርጋ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ፎርጂድ ነገር ይዞ ይመጣል እንዱ ቢስና አከሰዳ በቆና ዲግደሚ ተቆራ በረሰይጣኒ ሰበ እስራኤል ረት ዱቢ በርባዱዳፍ ዳዊትን ኢሳንቲ ቱቱቄ አከኒ ኢሳላካው ኢንጎሲሴ ጀዳ ትንሽ ይከብዳል አይደለ በረሰይጣኒ ሰበ እስራኤል ረት ዱቢ በርባዱዳፍ ዳዊትን ኢሳንቲ ቱቱቄ ጡቄ ጡቃቴ አከኒ ኢሳላካው ኢንጎሲሴ ዳዊቱ ከየ ሰበላካ ወረ ዱለ ደምን
በቃ ምን ኖርማል አይደል እንዴ? ምን ችግር አለ? ህዝብ ቆጠራን በየከኘስ ይችላል። እግዚአብሔር ግን አልወደደው። ከነሞ ኤኙ ጎዴ ሰይጣን በጣም ቀላል የሚመስል ነገር ግን እግዚአብሔር የሚያሳዝን ነገር ነው ይሄ። ይሮ ቶኮ ወንተ ሰልጳ ፈካቱ እሺንኩ ሰልጳ ደጀኑ ነገር ግን እግዚአብሔርን ክብር የሚጋርድ ኡልፊነ ዋቀዮ ከናምቢሱ ወንተ ጋሪንታን ማነከኛ አከን ጅራቱ ሰይጣን ነው ጀታ ነሞኒ ሲኖ ጀታ እሞተት ጋርጋራም ማረኪነ ቀበ እሺንኩ ጥቆ ዳይናምቲ ወንቶት መጤ ጥቆ ፈካታን ከነቱ ዩ ማለ ጎደቹዳ ዋንመ ከቀለበቲ ጥቆ ሺ ተቆ አመዱ ከረባ ቡራ አደረጎተኒ እንዴት ነው ባቡር እንደበርሳ አይሆንም። ቶኮ ዱም ቤኪን ወንት ጥቂኖቱ መሰናክሊ ተይ ኩፉ ተይ ያደ ዋቀዮ ከሳባስ ግን በጣም ጥቃቅን ናቸው። ኮነሞንተ ሰልባ ፈካተ ነመጥ እሺ ማልቱ ተይ ቤካ መዲሳ ሰይጣን ብራሩ ዳዊት ሞቲ ነምኒ ብራ ጎርስ ዳዊት ከነ ይረቲ ዮአቢ ፊ አጃጆታ ሎልቶታቲን አኒ ለኮብሰ ነሞታ ኮቲ አከን በሩት አቃቲ ቤርሼባዳ ሐመድ ዳኒት እስራኤሎታ ለካአቲ ኮታ አነት ሂማ ጀደ ያዲ ኩነ ቻርፍ ሰይጣን ብራሩ ሰይጣን ተንኮለኛ ነው። ገጌሲቶቶ ወልዳ ክርስቲያና ኬሳ ወራ አንገፈታ ያደ ሳኒ ረካቹ ደንደኛ ወልዳ ሰረዲ ገረል ካቻለ ማለት ነው። አናጃ ጁይሳንጋ ነው ተቆ ዱቴ ወመረኪነን ቃው መሴሰ ኬሳ ሆንዱ ሰነገው ወሬ አንገፎታ ታናንገሩ ኮታ ከነጎና የሮ ተቆ ናኖ ኬኛ ከነቴ ወልዳም ሎንጌሊ ተቆ ተጃጅላች ተጃጅላ ጅሩ ወሬ በርሲሶታ ሶባታ አኒቹዳ ወሬ ኦንሊጂ ሰሶታ ቀበተኒ ነን ወላዛን ኡትዲዮዳ ጋሩን ቤኩ ኬሰሳ ኢሰ ቀበተኒ ኢሰ ጎርሰኒ አመንሲፈተኒ ኢኒሞ ማል ጎደ ሰባ ተጃጅሉሳን ነምኒ ኩዳ አፍሮፍ ወረካን ሁንዱማ አካሳን ነካኒ ለመፋጩ ወንጎደ እቹና ሰና ቦደ ወልዱ መጥቶል ገለኒ ኬኛ ያለን ነገና ወልዳን ጥቅጭቂ ሜካ ወሪ ካና ለተፈኒ ወሪ ኬሰት ተፈኒሞ ተፈኒ ዋገፈቹ ይልቅ ማሊ ተጃጅለቼ ቀበተኒ ወሪ በርሲው ተሶብዱ እሱ ነው ያዙት። ማሊፍ ዳዊት ብረዱ ከሰይጣን ማሊፍ ኢሰቱ ከነጎቹ ደንዳ አንዳንድ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ከጌስቶን ይወልዳዩ መልካም የሚመስል ነገር እናረጋለን ወልዳረት ጀነት እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ነገር ልናደርግ ይችላል። ካናፍ የሮ ሁንዱማ ካረፈቹ ከሰውፊ ዋቀዮጂ ወልት ፌንጭማ ቀባቹ ዳዊት ከጀ ሰይጣን ሰይኔሞ አከምታኤ እንደዛ አይደለም። ወነ ሰረጣደኑ በወንጅሩ ግን አይደለም ገብቶ አይደለም ግን በከብራቴው ላሉ ሰይጣን ሐሳብ ያመጣል ያደ እንፊድ እኛ እኮ ሰዎች ነን እግዚአብሔር አይደለም ሐሳብ ያመጣል። ዮአብ ገሩ ዴቢሴ ዋቀዮ ሰባይሳ ደቻ ዲባሃ ባይሱ ያ ጎፍታኮ ያ ሞቲኮ ሰብኒኩን ሐርከኬ ሐርካ ጎፍታኮቲ ጀለጅሩ ሚቲሬ አቲ ማሊፍ ኢሳላካኡ በርባዴ የደ ጋፈት እሺ አሱማንተለ ማሊፊ እንጀዱ ነምን ያዳው ፊንቆሩ እንቆር ማሊፍስ ዋን የከተኤ እስራኤልቲ ለካሙት ፊዳ አራራ ጉድ መጣ ያካ አለኒ ላካውንከ ዋሁ በቴረ ነብጭ ዋን ዳዊት ነው በእነ ነምጭ ወል ሞቲቻ ቦሚን ኢሳ አከራወተሙፍ ዋን ኢሳ ግድሲሰፍ ዮአብ ጉቱማ ብየ እስራኤል ኬሳ ኤርጋ አዴሜ ቦዴ ኢየሩሳሌምት ዴቢኤ ለኮብሲ ነሞታ ሎላፍ ወረ ሎላፍ ጋላ ካዋታምሰኑ በኡደን ዳአኒ ዳዊት ኢኒሜ ኢሳንስ ወረ ኩማታማ ኢባ አፉሪፊ ኩማ ቶርባታመን ይሁዳ ኬሳ ለካ አማኒ ወጅን ጉቱማ እስራኤል ኬስ ወሉመት ነሞታ
miliyoonii tokkoo fi 100,000 turan jedha. Haa ta'u iyyuu malee ajaji mootichaa isatti waan hin toliniif Yoo'aab gosa Leewwii fi gosa Beniyaam utuu hin lakkaayin dhiisee deebi'ee jedheeti. Lakkoofsa 7 gaafa dhufnu Daawit gatiin kun hundutti ba'ee namoonni lakkaa'amaniiru. Waaqayyos immoo ajaja mootichaa kanatti hin gammanne waan ta'eef namoota Israa'el in adabe jedha. Namoota Israa'el maal godhe? In adabe. Daawit yommus Waaqayyoon ani gowwummaa guddaadhaan wanta akkasii kana gochuu kootiin baay'ee cubbameera. Amma garuu cubbuu ana garbicha keetii akka balleessituuf sin kadhadha jedhe. Hamma reefu galaafi. Yoo dura nuun galle booda nuu gala. Erga madoofne booda. Erga gatii baasnee booda. Argite? Baay'een cubbamee qallaal nagari koonu ajaja dabarsuudha. Taxanqaquu gaggeessitoonni waldaa በተለይ ትጋፈተውማ ከንቀብደን የምታደርጉት ነገር እግዚአብሔር ደስ ይሰኝበታል ወይስ አይደለም? ዋቀዮት ገመደሞ እንገመዱ መጨረሻው ምንድነው? አርግቴ ጎውማዳን እንኒ ጀደኩኒ ጎውማ ከነ ሰይጣናቱ ፊዴ መጫምኒ ቁልቁሉ ከናፊ አርግቴ ሀጡማ ሰይጣናቲን ሞርማ ጀዳ በእውቀት በመረዳት በማስተዋል ነው። ሀጡማ ሰይጣናቲን ሞርማ ከን ጀዳ ኤፌሶን ረት ሀጤላ ሰይጣን ከንቲ ሞርሙ ደንደ የሮ ባየ ነሞኒ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጀቹ ዱዋላ ዋ ሰይጣን እንጂ ፈጣን ይተፈካታ አይደለም። kana jecha olte yaada isaa keessa ergan baane yaada waaqayyo keessa ergan galle እንዴት ነው ጠላትን ልታሸንፍ የምትችለው? አከምቲ ሰይጣን አሸነፉ ደንደጭ ነንጎዎሜ ጀደ ተታለልኩ ሰይጣን ነው ያታለል አመም ነው ቀልቢ ከተት እግዚአብሔር ካዘነ በኋላ waaqayyoሞ ጋዲ ኢሰ ዳዊቲፍ ሙለታ አርጉት ዱበቴ ጠቂቲ ዳዊትት ዱበዱ waaqayyo ani wanta sadi si dura nan ka isaan keessa kanan sitti fidu tokko foodhu siin jedha jedheen. Kana irratti gaadii garaa daawit dhaqee waaqayyo adaba kanatti fufee maqaa dhaamu keessaa tokko foodhu waggaa sadiif beela sitti fidu moo argite waggaa sadi yookiis ji'a sadiif diinni kee biyya keessa adeemee saba kee barbadeessu moo yookiis ergamaan koo guyyaa sadiif billaadhaan yookiis dhayichaan guutummaa biyya Israa'el keessa namoota akka balleessu fo'attade. Kabbaad አይደለም beelli salphaa miti. Diinni dhufee saba balleessuu salphaa miti. Ergamaa waaqayyo dhufee saba balleessuu salphaa miti. አይከብድም ግን እኮ ቀላል ነገር ነች። ማል በሌሲ ዋን መጥኖ ጎዴ በእግዚአብሔር ላይ ግን አመጽ ነው ይሄ ባይነ ሰባ ሰዓት ኒሚቲ ከሌሰ ሞይቻ አርጋቻ ከንቱ ባይነ ወታደሮት ሰዓት ኒሚቲ ሞይቻ አርጋቻ ከንቱ የእግዚአብሔርን ጥበቃ ገርጋርሰ ዋቀዮ ሰነ ገኑዳ ሰይጣን እኮ በጥቃቅን በሚመስል ነገር ወንተ ዋቀዮ ፉልዱረቲ ሲሪ እንታኔ ጋሪ እንታኔ አከነ ቦንዴ ወጀተን ጎዶ አማስ ኢሰና ኤርጌ ዴቢ አከን ከኑፍቲ murtoo godhi anatti himi jedhe. Daawit immoo gaadiif deebisee ani muddama guddaa keessan jira ammas araarri waaqayyo baay'ee waan ta'eef harka isaatiin adabamu anaaf wayya malee inni harka namootaatti akka anan kennineef isa nan kadhadha jedhe. Harka namootaatti akka anan kennineef isa nan kadhadha. Qallaan ነገር አለ ኩኑ ሁበና tokkodha. Isa wayyaadha. Daa'ima keessanii yeroo adabdanii akka ishiin deebitutti adabuu dandeessu.
Namni biraa namni taare tokko garuu ollaan keessan yookiin namni biraa oshiin balleessite akka cabdutti dha'uu danda'a. Si galee isin garuu isa sassataati. Daawit akka sassaabinatti fakkaata. Dhugaadha. Yeroo tokko namoonni yoo waa balleessan Waaqayyo sirreessuuf adaba. Namoonni garuu cabsuuf adabu. Balleessuuf adabu. Waldaaluma keessatti jechuudha. ለመስበር ነው ኤሳን cabsinu waan jedhanii yaadaniif ያቺ ምክንያት ያደርጉና ለመስበር በርበዴሱዳ በሌሱዳ እግዚአብሔር ደግሞ ለመመለስ ነው። ስለዚህ አመዲን ይወዱ ፈ እንተው ቤሊሶ ዱፌ አይሆንም። በቃ አርኩማ ዋቀዮቲና ወየ ዋንቴ ፊ ዋቀዮ አኩማ ነጎኔ ናጎዶ ይሄ አላላጋ ዋቀዮ ከና ይረቲ ብየ እስራኤልት ዳይቸ ኤርጌ ነሞቶ ኩማ ቶርባታም እንፊጤት እጋ ዋቀዮ ዱበት እንደ ከናቢሶት ቤካ ለምን ዳዊት ያዳ ጋሪንታን waaqayyoon gaddisiisu godhe maaliif wanta gaarii fakkeesse kanaaf egaa wanti gaarii maaliin ምንድነው የምናደርገው ነገር መልካም ነው ወይ አሪው ሹር ምከን ይፈጠርታ ለኛ መልካም ሊመስል ይችላል እግዚአብሔር ዘንድ ደግሞ አስቀያሚ ሊሆን ይችላል የምንወስነው ነገር የምናደርገው ነገር ስለዚህ ዋቃው ጅማሪያችሁ ባይጋሪ እንት ጋር ፈቃድ አረተኮ ጎፍታሱ ዋይረኪነሳ ዋይ ዲፒነሳ ይሮዱበቱ ጴጥሮስ እንደ በርሲሳ ኩስራት ታውን ቀብ አትዱን ቀብዶለን ሰይጣንና ሶክና ድራ የሌን ኢየሱስ አርጊቴ አቲ ከነማ ማለካ ዋቀዮ ሂምቤክቶ ደን ማል ማረኪ ነገባ ምን ችግር አለ ወንተ ጋር ሄዱበት የሚቲ ጴጥሮስ ግን አይደለም ዱን ቀብዶለን ዱን ቀብዱ ነመ ተኮኒ ዱን ቀብዶ ሲንጀለ ነምኒ ተኮ ማል ዋን ጋር የሚቲ ግን ጋሪን ቱር ፈይነ ከኛ ዳብሲሳ ዋቀዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኖ ረተቀኑ ዱ ፈርግ ሰይጣን ሞ ቶንኮሊዳን አከ ኩን እንታነፍ ዶዋጅር ኤዩት ፈየደበ ጴጥሮስ ተፈየደበ ያዳ ሳፊዴ ማለ ጴጥሮስ ከቸስ እኔ ባይዘው ይፈት ያዳ መደ ሰይጣናራ ዱፌ ጴጥሮስን ቀበቴ ገረ ኢየሱስ ዱቤ ሰና ይፈት ኢየሱስ ወብራ የሮ ተቆ ያደና ሞታ ይፈዳ ወብራ ቃ ኢየሱስን ጀቹስ ባተኒ ይፈዳ ሎላ ሰይጣን ነመስን ይተርጉንንዳ ነመስን ተካካሱንንዳ ነመስን ጡጡቁንንዳ ዋኑ መጋሪ ዋንጎ ለምፈካተኒ ኢሲን ዳውዳ ሰይጣን ሰዎችን ሊያስነሳባችሁ ስለሚችል ቶሎ ብላችሁ ምቱት ርኩቱ ቀብድ መምታት አለባችሁ ምኑን መንፈሱን ነው መምታት ያለባችሁ ደሜን ጴጥሮስ እኮ እንጃለታ ኢሳቱ ያሜ ካየጉዳራ ጋባ ጴጥሮስን እንጅቦ ዋይ ዱግደ ጴጥሮስ ዱባን ዱፍ ጴጥሮስ ትረራኤ ኢሰቲ ፈየደሜ እርጋሳ ከንደበርፈቱሰን ታው ደመሰዴ ማታው ማለት ነው ይሄንን መጠንቀቅ አለባችሁ ሰዎች እኮ መልካም ናቸው ክፉ አይደሉም ግን ክፉ ሐሳብ ታያቁት ወደ እነሱ ሊመጣ ይችላል ወደ እናንተም ሊመጣ ይችላል ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል ከና ጴጥሮስ አከሰደማለ ጴጥሮስ ይዋንጅቤ ቢቢት እና አይሩ ተቆጥ ወንተ ጋር ይፈካት ጋፍቶ ቆሞ ኢየሱስን ቀቡር አብዱናኒ ጴጥሮስ ተክተማ ቢላሉ ቅፈተ ጉራሽ ይራጉት ይሴደ እንደገና ጉራ ደይብሴ አርጊተ ወንት ጴጥሮስ ብረት ጋር ይፈካት አመስ ኢየሱስ ብረት ጋር ይሚ ፋላ ሳተ ከናፍ ሁበቹ ዳጋ ቀላል ነገር አይደለም ዋን ጋሪ ተ አቀየ ፉልረት ሁበቹ ከናፍ ጋር ከናው እንደማው ፊከኛ ሁበቹ እንደንደኙ ሳኦሊስ አርሳዲ ኤሴ አከኒ ዋቀዩ አከሰቱ ፈተ ያርግዳኒ አርሳዲ እንደገና ሆሪጮጮ ማቴ ፊት ደምደ ሲቱፋደ ረደ ዋቀዩ አርግቴ እጋ ፈዳ ዋቀዩ ራዎቹዳን ፈከኛ ጉዳ ካንተ የኙኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ የሮ ገራ ፈኖት ደሙዳፍ ጀዱ ጭንቀሜ ከዳቴ ናማጉቱዳ ዋጉቱዳ ምዲረ ከነሙ ማሳት ያባ ይወደንዳ ማቴ ጦፈሙ ነራ አደበል ሆ हाताው መለገሩ አካ ፈዳ ኮዱን ታኔ አካ ፈዳ ከ ሃታው ሚገርማችሁ ኢየሱስ ገረ ኢየሩሳሌም የሮደሙ ኢየሩሳሌም ተረከነ ጉዳ ተረጋ ገሩ ኢሳፉል ድረ ደሜዮ ደማርቆስ ረት ወሪ ካንስ ሶዳተኒ በርቶኒ ሞ ባየ ድንቅ ሲፈታኔ
akkamitti namni gara rakkinaatti deema. Fedha waaqayyooti waan ta'eef fedha waaqayyo waan hubatee jiruuf isa hojjechuudhaafis waan dhufeef gara rakkinaatti fiigaa ture. Ati fedha waaqayyo hubatteerta taanaani lafa onaa keessa gammachuudhaan jiraatta. Lafa waaqayyo si jiraachisu. Waaqayyo achi si jiraachisa waan ta'eef. Waaqayyo akka achi jiraattu fedhe waan ta'eef lafa onaa lafa rakkisaa keessa gammachuudhaan nagaadhaan jiraatta. Maaliif fedha waaqayyooti? የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ ማለት ነው። ደስ ይላል። ምክንያቱም ደስ የሚያሰኝ ስለሆነ አቺ ኬሳ አከ ደበርቱ waaqayyotu barbaade waan ta'eef argite fedha kee duukaa miti kan deemtu fedha waaqayyoo duukaa deemtaa jechuudha. ስለዚህ አይምሮ አይታወክም። ሰሙን ከ ይራፈሙ ሰሙን ከ እንጀቀም ለምን ተረድታል? የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ምንም ችግር የለም። kanaaf Yesuus gara Yerusaalem garatti fannifu garatti du'utti garatti rakkinni guddaan irra ga'utti hin deemu. Gara namoonni hedduun irratti ka'anitti deemu. Gammachuudha. Fedha waaqayyooti waan ta'eef. Indee Yesuusin qabuudhaaf gaafatame kottaa itti adeemnaa. Namni akkamitti rakkinatti deema? Fedha waaqayyoo rakkinas qabaatu itti adeemama fedhi waaqayyoo. ችግርም ቢሆን መከራም ቢሆን itti deemama. Maaltu fedhi waaqayyoo. ለዚህ ደግሞ ትልቁ ምሳሌያችን ኢየሱስ ነው። ፈኬኝ keenya ጉዳኒ ኢየሱስ ኢየሱስ ዱባቱን ታኔ ጴጥሮስ ማን ነው ጳውሎስ መታንሳ ሐመሳት fedha waaqayyoo garuu rakkinni keessa guute yeroon itti deemu in argina. Maqaan waaqayyoo gooftaa keenya bara baraan kan eebbifame haa ta'u. ስለዚህ itti adeeme jechuudha. kan biraagaa waan isa duratti fudhatama ta'e kanas kan hubannu fedha waaqayyooti. Manno hafuura waaqayyooti. Sagalee waaqayyooti. Maaltu waaqayyo fuulduratti fudhatama ta'e fudhatama qaba. Yeroo tokko Saa'ol Daawitiin ari'a. Naa sagalee waaqa keessaa dubbisanii diina kee dabarsiin harka keetti kenna kan jedhu sun kunoo kanuma. Akni ajjeesnu Saa'ol jedhanii. No, isa waaqayyo diberratti harka koo hin kaasu. Ayyee waaqayyo fuulduratti fudhatamaa miti. Maalillee aarii qabaatu. Maalillee keessa isaa aariin jiraatu. Fedha waaqayyo duratti fudhatamaa waan hin taaneef ani isa waaqayyo diberratti harka koo hin kaasu. Haa ta'u dhiisaa jedhe. Caakkaa keessatti tuu Saa'ol rafuu Daawit bira ga'ee ture. Uffata isaarraa muree milikkitaaf garuu ajjeesne. Raasuu baraasuu gisee moote. Namichi waaqayyo wajjin wal loleera. Nama waaqa wajjin wal lolee isa wajjin nuyi wal loluun waan sirrii nutti fakkaachuu danda'a. Waan waaqayyo fuulduratti gaarii ta'e nutti fakkaachuu danda'a. Adalla. Daawit maal dhiise? Ani kun fedha waaqayyo miti. እግዚአብሔር ደስ አይለውም ብሎት nama wal daariyaatu tokko atamma waaqayyotti gaddeerattee asitti gadditee hin balleessitooti waaqayyo fuulduratti fudhataman qabu. Nama waaqayyo waldaa waaqayyo ariyaatu waldaa waaqayyo balleessu barbadeessu tokko atajjeesuuf mirga qabdaa? Ati deebitee ariyachuuf mirga qabdaa? Macaafni qulqulluun warra sin ariyataniif maal godhaa? Kadhadhaa. Warra sin abaaran eebbisa. Gatiin keessa waaqayyo fuulduratti guddaa ta'a. Still amma ammaatti kan nuun galle isadha. Yeroo baay'ee jechuudha. Namoota wanna hamaa godha yoo jiraatanii oduma finnee waanuma waaqayyo nu shallamu nutti fakkaata. Gin indeeti onaa. Ayooni mikko jallootatti hin haafin jedhama macaafni qulqulluun. Isaan guyyaa badiisatiif kaa'amaniiru jedha. Lazzaa ነው jallotas qajeelotas yootee akka jaalannu malee akka jibbinu miti kan እንደዛ ይመስልናል. Kanaaf namoonni tokko tokko gara nama abaaruutti deemu. Maaliif bakka waan namaa godhe waaqayyo akkasii isaa godhuun gaarii miti inni kun. እግዚአብሔርን ደስ አያሰኝ fudhatamaa miti waaqayyo fuulduratti. ይህን ሁሉ የምንለየው ግን በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ዋና ከከሳ ፊጣም ባስ ሁበቹ
jedha. Silazii hubannaadhaan mana waaqayyoo keessa kan jiraannu. Hubannaadhaan. Waan akeeka waaqayyoo fiixan baasu maal gochuu hubachuu jedha. Nuyi kennaa tajaajila kamillee yoo qabaanne maaltu akeeka waaqayyoo fiixan baasa? Daawit እንግዲህ Solomoon egaa kanaaf fuula waaqayyoo duratti maal sii kennu jennaani ogummaa fi hubannaa naa kenni. Saba kee hedduu kan akkanatti gaggeessu hin qabu jedhe. Argitee waan baay'ee kadhachuu hin danda'ayyuu. Silxaana qaba waan akka barbaadetti cagadee bulchuu hin danda'a. Akka barbaade kenn hubannaadhaan malee hin ta'u. Silxaana waan hin qabuuf mootummaa waan naa kenniteef mootii waan na gooteef akka barbaadetti ajajee bulchuu miti kanan barbaadu. Ogummaa ati naaf kennitu. Hubannaa ati naaf kennitu. Yeroo tokko nuuni waaqayyo kennaa tajaajilaa akka nuuf kennu barbaanna malee hubannaa wajjiniin fudhachuun barbaannu. Ogummaadhaan akkamitti kennaa waaqayyo nuuf kenneen akka hojjennu akka tajaajillu hin barbaannu. አንዳንድ ነገር እንፈልጋለን። ስለዚህ ሁበቹዳል መረዳት ነው ክርስትና ከመ በቃ ክርስቲያን መጫን ቁልቁሉን ጎወተ ወላሎት ተይናል ጎፍታን እኮ አከ ጉጌ ገራሚታ አይደ ማለ ጎዋታ አንጀነ አብሻለታ ከበፋም ወይ ና ክርስቲያን ጎዋሚት ክርስቲያን ወላላስሚት እግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው ከናብ waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Waaqayyoon sodaachuun immoodha gara biraatti maal jedha wanta hamaarraa fagaachuudhaadha. Wanta hamaarraa fagaachuudhaa fi wantoota gaarii ta'an argitee wantoota waaqayyo duratti fudhatamoota ta'an wantoota akeeka waaqayyo fiixaan baasan kan hubachuudha. Wanta hamaarraa kan ittiin fagaatu. Sila Daawit wanta hamaa kan hojjete wallaaleeti miti. Kanaafi wanta hamaarraa of fagaatte waaqayyo sodaachuudha inni sun immoo jalqaba ogummaa hundumaati jedha. Maaliin angafa ogummaati. Ogummaan isa gararraa jiru hin jiru. Ogeessonni barbaadanitu dhufanii ogummaa waaqayyoon sodaachuuti ol ogummaan ta'e hin jiru. Jalqaba ogummaati. Argite? Kana Daawitis jedheera Salomoonis jedheera. Angafa ogummaati. Zai Kiristaanni ogeessa. Kiristaanni gowwaa miti. Kiristaan bilbilti. አብሻለ ክርስቲያን ዝም ብሎ በሚያይ ነገር አይታለልም። ሰሙኒሳ በነማል እርግጤ ፕሮብሌሞታ የሬጋ ፍሩዳን ይመት ሰሙኒሳ ካን ቀራም ሜቢ ዮካን እንበረን እስቴ ሀፉራ ዋቀዮቲን ቀራም ሰገሌ ዋቀዮቲን ቀራም ባሩም ሰሮ በረኑ ሰሙ ከኝ ሻካልሲስ ነምቲ ሄሬጋ ጭጭማ ፊዚክሲ ማል ካኑት ከነኒ ሰሙ ከኝ ጆንጀሰኒስ ከነኪከ ሰሙ ከኝ ቀራማ ደማ ኪንኪስ ወንቶቶ ኡልፋቶ ረኪኖቶ ኡልፋቶ ፍሩዳፍ ሻከላ አከደሙ ፊያሊን ጀስት ዴቨሎፕ እንዲሆን inni waan tokkodha hafurri waaqayyo mo sancaala sammuu keenya hin qara tikkileenya feere hoone ነገር kanaaf gowwummaan waaqayyo ogummaa biyya lafaa kanarraa ogummaa namootatirraa hin caalaa jedha macaafni qulqulluun wanti gowwummaa fakkaatu waaqayyo fuulduratti fudhatamaa kan ta'e biyya lafaa manatsiriin isaanitti waan hundaalaalan kan biraati waan biyya lafaa kanaati nu immoo kan itti ilaallu kan biraati kan itti ilaallu waan hundumaa jechuudha. ስለዚህ ሁበቹዳ ማስተዋል መረዳት እግዚአብሔርን ሐሳብ ካና ከሚት አርገናረ ወጀኑ ወደ እግዚአብሔር ቃል ጠጋ በማለት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት በማድረግ በቃ ነመቶኮ አሙመት ዲያቴ ዋይሳ በራዴምታ ያደ ዋቀዮ ሰመት ዲያቴ በራዴምታ ከዛ ውጪ ግን አታውቅ ስንቶቻችን ነን ሜቀ ከኘቱ አፉረ ቁልቁሉ ወጅን ተኩማ ቀበስሪ ሰገሌ ዋቀዮ ወጅኒ ሜቀ ከኘቱ ተኩማ ቀው እና ስቴፒ kana keessa darbuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Wanta
akeeka isaa fiixaan baasu. Akeekni waaqayyoo maalinni kan jedhudha. Egaa akka waliigalaatti akeeki waaqayyoo kuni maalinni kan jedhu asirratti kanuma kaa'ame duwwaan dubbadhe by the way. Asirratti ብዙ ነገር ይኖራል. Kanaaf kutaa tokko duwwaa dubbisee tananii xumurra waaqayyoon kadhannee maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Maaliif akka uumamte beekuu hubachuu argite ለምንድን ነው የተፈጠርኩት akkana jedha maal jedha Efesoon 2:10 irratti nuyi hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne jedha. Hojii gaarii Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Yesuus Kiristoos uumamne haaraa taane. karaa kam? karaa Yesuus Kiristoos. Malkaamuun siraa jedha. hojii waaqayyo qopheessisan. ስለዚህ kanaaf uumamteeti. Zim jetteen uumamte. Namni መስሪያ ቤtii tokko keessa seenee waan itti waamameef hin beekne fi hojjechuu hin dandeenye maal gochuu danda'a? Akeeki waaqayyoo kan fiixaan baasu maaliin? Hojii gaarii duraan dursee waaqayyo maal godhe sana qopheesse sana raawwachuudhaaf hojjechuudhaaf isa keessa deddeebi'uudhaaf karaa Kiristoos Iyesuusiin uumamneedha. Yaannee dhugnee duudhaa fi miti jechuudha. በልተን ጠጥተን ለመሞት አይደለም የተፈጠርነው። hojii gaarii duraan dursee waaqayyo qopheesse. ስለዚህ inni maaliin? እሱ ምንድነው? እሱ ነው መረዳት ያለብን ማለት ነው። hojii gaarii በቃ just ሲጠቃለል hojii gaarii መልካም ስራ ያንን መረዳት አለብን። san hubachuu qabna. ያኔ የሮሳን waaqayyoon gammachiisuu dandeenya jechaadha. Kanaaf egaa obboloota koo maal godhuu qabna? Dubbii dhageenye kana hojiirra oolchuutu nurra jira. Si galee? Hojiirra oolchuutu nurra jira. ሰምተን ብቻ መተው አይደለም። dhageenyaniif ነው ta'e ዶክተር ቆርጬ ነው ጀጄ ጠቅኔ ብኔ ዝም ብለን ማስቀመጥ ማለት ነው። አንድንም ይሄን የሰማነውን ምን ላድርግ? እሺ ማልጎድ እንለወጥ አለብኛ። በቃ ለመለወጥ መወሰን ነው። በቃ ሙርቴሱ ኦኬ። እንዴት ነው የምንለወጠው? እግዚአብሔርን ቃል በመረዳት በማንበብ በመማር ኦኬ። እንደገና በመንፈስ ቅዱስ በመሞላት ለሱ ቦታ በመስጠት አፍሮ ቁልቁሉላ ደግሞ ኢዶ ከኑዳ ኦፍ ከኑዳ ለጴ ኦፊ ከኑዳ ያኔ ሳናውቅ ብዙ የሚያስቸግሩ ነገሮች ሁሉ ከኛ ላይ እየተራገፉ ይሄዳል። ኑራ 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 ሀርጫ 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 ደም ኑራ ሀርጫ ደም ኦዱ ኑ ኢምቤኪን ጀቹ ኦዱ ኑ ኢምቤኪን እኮምኒ የሮስን ንኩ በቆርቻው አርገተን አከምተከን ሲራ ደም ኢምቤክተን ኢምቤክተን yoom akkan isinirraa deemullee hin beekta. Isuma isin dhiisaa deemu argita. Isuma isinitti wayyachaa deemu argita. Fayyaa deemta. Argite? ከድካም ራሱ እንወጣለን ደደቢ ኬሳ። ይሄን ማድረግ ስንጀምር ብዙ ነገሮች እየተውን ኃይል እያገኘን እንሄዳለን። ሁምና አርገቻ ደም አማራጋል ምን ያህል ነው ለእግዚአብሔር ቃል ቦታ ያለን እኛ? ሐመም ይዶቀምና ሀፍሩ ቁልቁሉ ዳፋ ሐመም ይዶቀምና ረግጠነው የምንሄድ እኮ ነው የሚመስለው አንዳንድ ጊዜ። ኢሰን ወጅን ጅሩ ወጅን መሪያችሁ ደደምና ጊዜ ተቆጥቆ ነሞን ጅልቢፈቹ ማልቱና ዶኩ ባይዱ
እንደገና ደግሞ ይሰለቻቸዋል። ለምን? ሰይጣን እኮ አውቆ ነው እንደዛ የሚያደርገው። ሪሌሽንሺፕ እንዳይኖር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ወልት ዱፌኛ ከንጅራን ቶኩማና ከንጅራን ከእግዚአብሔር ጋር እጅ ኮ እምቦ የሮሰ ገሌ ዋቀዮ ዱቢሶ ጫከኒት በተደ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጂ አኔ ሮንጀል ቀባ ከለና ከረዱ ጋፍ ቶኮ ጋሁ መንጀል ቀባ ከለና ከረዱ lafti kun naan gaggaragaluu jalqabe seetan takka sokoda laftiin garagalu kaza sodaanatti naqe dukkanadha baadiyyaa keessana kuraaziin hin jiru dhaameera so taayitan itti yaadi nan sodaadde eeko ውሸት ነው ሆምቱ በን jiru ቆም ብዬ አሰብኩ ሆምቱ hin jiru በቃ ምንም የለም አይደለም አዎ ከዛ ጸለይኩ ማለት ነው ያው ገና ሪፍሬሽ ዋናንቴፍ መስ ሶዳን kun raagalu እንደኝ መመረዴ ተረፈ ከሱመቲ አመቴነቲ ወየቴ ከዛ አኩመ ሰይጣኒ ቶፍታናቲ መልቲ አንስ ቶፍታናቲ ማለ ቶፍታ ማላንቲ ማለ ኢሺን halkan ሶዳችስቲ halkan ደየፈቴ ዱካነ ከቸ ወንጀል ቢፈዱ ዋን መድፌ ዋን ተቆ ነቀቡነቲ ፈቃታ ዱካነ ሞን ሶዳና ምትሬ ሶ አኒሞ ማለን ጎደ ሴት ኤጋቴ ካላኒ ሳይኮ ኪያ ቢያመቹ ለሰሙ ኪየቱ ወነወዳ ማለ ሰይጣን እንጅሩ ማለት ምንም ሊያደርገኝ እኮ እና ሁሉስ እንደንደው አንሞ ማለን ጎዴ ቶፍታን ይተመለድ ጉያን ካዳችሁ ይልቃ ናቲን ቶሉ ጉያ ካዳችሁን ጋሩ ሰዓቲ ሜቀት galgala ሰዓቲ ኩዳ ለመት namnis jira omdu jira ሱቶ ሄደተናኒ ዶ የርገዴ በቃ ሆጂ ዳይገገሌ ምናምን jira ምትሬ ሰዓቲ ኩዳ ለመት ሰዓቲ ኩዳ ለማማ ሰዓት እኮ እንጀሩ ሰይጣን ዋንቲ ነሶዳጂሱ እናበ ሰበባ እናበ ዋንቲ ገረሰሙ ኪያት ፊቱ ከዛ በኋላ እንደው እግዚአብሔር ይመስገን አፍሮ ቁልቁሉ ዳነን ጉተመ ነች ወጥ ይምቤጎ እኔ ከነገናዩ ዝም ብዬ መጸለይ ጀመርኩ በቃ ዋቀየ ወጅኒ አንዳንድ ሰዓት ብቻ ነው መጸለየው አዳንንኩት ጉያው እንዱማ ሳላውቅ ደስ የሚል ሰላም እዳፍሮ ቁልቁሉቱ ከሰ ጎጉታ ጅር ለካ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላው ነው ነኝ ብዙ ነገር ከኔ ላ ተሰበረ ማለት አመሌ ፈናንሞ አቺሞ ስኒ ዱፍናንሞ በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ሳትነጋገሩ ምትውሉ ከሆነ እንደውም ይከፋቸው ማትጸልዩ ከሆነ ከኒን ከደነታናን በቃ ስንትን ቶሎ ከሲ ከጨን ኢምቤሎፍታን ኢኔቦታ ሳናውቅ ከብዙ ነገር ውስጥ እንወጣለን ማለት እሱ ነው የሚያዋጣንም ሉጋስን እንጀት ኢሰቱኑ አዋጣ እንጂ ሌላ ቦታ ምናይ ከሆነ ምንም ውጤትን ቀቡን nyaanni suuqii guuteera miti namoonni garuu maaliif nyaata mana isaaniitti hojjetatan soo mana isaaniitti hojjetatan santi isaan awwaata suuqii deemanii የሆነ ቦታ ሄደው የሚበሉ ከሆነ በጣም ውድ ነው አይገኝም ጋሩ መኑ መሳኔ ዋንጅሩፍ መኑ መሳኔ ተጀተን nyaatu maaliifan kana beekto ati guyyaa eegde bara eegde iddoo kan biraadha namni biraan mala jemmasi dhaqu atumti waaqayyo wajjin dudubbata taanaani fayyiteeti injabaataati warra biraatifu intaata hundumtu akkuma kana dadhaboota sigale miti namni hundu dadhabaadha ባይዘው hamma caala dadhaboota መጸለይ እኔ አሁን በግሌ መጸለይ ማላቅ የሮንጅል ቢፈድ ሰይጣን ከነ ሶዳችሱ እንደዛ አይነት ሰው ነበር ግን ዋቅነት ዲዮ ከጅሩ ዋናም ቤጉ ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኙ ሲጀመርም ነማሲን አርገዱ ማለን ሰዓት ሰኒት ባዲያ ከሰላ አመንቶኒ ናኖ ከኝ እንጅራኒ ኑ ነው ሙራስ ነማ ፍሩረን ጫሉ አሰንደርባ አመንቶኒ እንጅራ እቱ ዋቀዮ ጅራቹ ባተ ያኒ ኤኙን ብራን ነቅ ወከንዱ በተን ዴቡ ቀባ ይቻላል እግዚአብሔር ስላለ ግን ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ዋቀዮ ወጂ ወለርጉ እግዚአብሔር መፍትሄ አለው ኡምነቀ ከናፍ ኦቦሎታ ካና ሆጂራ ኦልቹን ኑረጅራ ከዛ ውጪ ግን መስማት ምን ያደርግልናል ሆማኑ ፊንጎድ እንደዚህ ያደረግን ስንት እያደገን እንሄዳለን ማለት ነው ጎፍታን ሲና ኤቢፈማ ዋቀዮን ገለቴፈና ዋቀዮ ጎፍታ ኬኝ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ገለኒ ሲፋተው በራበራን መቃንኬ ያ ኤቢፈው የሮኑ ላቴት ዱቢኬ ደገኝ ሁንዱማፍ አቲ ኡልፋዱ ኩኖሞ የሮ ከና ሰገሌኬ ደገኝ ረዋቀዩ ዋን ዱቢኬ ረጅሩ በረኔራ
Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbii kee isa baranne, dubbii kee isa dhageenye, itti jiraachuu akka dandeenyu, hojiirra oolchuu akka dandeenyu. Inni kun hunduu jireenya keenya irratti akka inni ta'uuf, maqaa gooftaa Yesuusiin akka nu gargaartu sin kadhadha. Of jijjiiraa jette. Akka of jijjiiruu dandeenyu. Dhaloonni kun of jijjiiruu akka danda'uuf, gara of jijjiiruutti akka deemuuf, maqaa gooftaa Yesuusiin dhaloota kana akka ati gargaartu sin kadhadha. Kana hunduma gochuuf ati amanamaadha, ulfaadhu. Maqaan kee yaa eebbifamu. Yeroo hafee hunduma dabarsineesti kenninaa ati nu wajjin ta'i. Ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Ayyaanni kee obboloota koof haa baay'atu. Hundumaaf si haa galatu, ulfaadhu. Maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu, eebbifamaa.